pagkatabo, paringgan masusuk, ni alamat manugot, tinaruhan po tayo. Ison kami jok-jok na mahawarang kagapara raja ni Albaton ng Sonisyo Batam. Dinanayan mabulat ko ni Ulunggay, mahamit ko sa pertekyan ng nama. Diba ini, napagjolo alulundang majo tuang atta na magtula diba? Maulati mari hamu padde namin nunga dia dulu kamu tutu amat tabar dengan basai. Nuang peamang raja alu dang ma tu amat raja inatta story pada nadia lalu nadong di bebas seperti kenon. Maulati mari hamu padde namin nunga dia dulu kamu. Sonari peamang alu kamu ma usahalan yang punami nama mabarhami popar raja ni Albaton narong di luar pertibion. Luar damang ma usahalan narong di perhutanan. Siajur mula topa. Mula ni jolma tubuh, mula ni jolma marroha. Di sana mang nengar zongcok kami nama Hamaranggi. Popar raja ni Albaton nang Sonisyo Batama. Atong baik damang majo asal buka kami terturnami baik damang ma gondang mula-mula. Maulate mari hamu padde namin kamu tutu godang mulai-mulai. Naing mahai marsoba. Tuah mata perdengan bahasa ima di batana jumadi hot saluh na arong di pertibion. Nang songoni na liat na lolo atong baik damang ma godang sopa-sopai. Maulate mapadde namin nung adebek kamu tutu godang sopai sa masoba namin tu mata debata nang songoni dihitan naliat nalulo atong naing mapasaton namin tangyang namin tu mata debata na mga ido mahami dilihat ni panggabian lihat perhorasan atong baik damang ma godang lihat-lihati. Iya, sebelah kanan. Ayo, keliling. Ayo. Tabaisa. Kamu Barbara
Maulati mari hang mamang padde nami. Grabe. Nunga mga lihat kami tutudi po ni alaman nami. Sa matang yang nami tumat tadi bata. Lihat mapanggabian, lihat parhorasat di hami sa loob na paparajan ni Abadon. Nang sonisyo patama, nang soni ni hami na mardong at sauta. Ato amang padde nami, asa hujung ni hami tortor nami. Doon masong hadan ito at yun naman dok. Asa tinahum wal tiyo las pinamasok mga panuhadan. Baik damang magodang si tiyo-tiyo, las padawudamang matuhas hatan na.